لوشانخانه شلیر باجار قامشلو پازدار و مانو چیروک نویسکار حلیم یوسف به شاهیه که هات امضا کرن. در رومانو چیروکن حلیم یوسف یم به زمان کردی ده بویرین لسرشر کرد و ترکان سرهلدانا قامشلویا ده 2004 تجربه خریبیه و گوهرین درونی و جواکی هنم. پشتی دقیقه رزگردن نویسکار حلیم یوسف که فوشی آخوا به پیکانینا یک جخونین خوانی زمان و دیار کرد که افجارا یک کمین خباتین وی ین به زمان کردی لقامشلو تین چاپ کرن. پشتی آخافتنان حلیم یوسف بر همین خواه امضا کرن و لبشدار و خوینران بلاف کرن. نویسکار حلیم یوسف لباشار عامود اجدایک بویا ده سال 10,000 ده چویا آلمانیا ده 2015 ده جارا یکمین سردانا ولات کریه و دووره ده 2018 ده جی سردان کریه سردانا ویانها جی سردانا سیمینه. حتی نها 16 پرتوک به زمان کردی هاتن چاپ کرن. جوان 16 پرتوکان 6 جی رومانن 6 جی پرتوکین چیروکانن و یک جی گوتار یک شانو یک لیکولین و یک جی هف بیوینن. از ایرو لوشانخانه شلیر لویدری میوان بوم دەستپێکی ئەس سپاسدارێ وشانخانە شلێرم گۆ هەموو بەرهەمێ من 15 جوان نها bi zimanê Kurdî hemû çap kirin û ji bo danasîna wan û ji bo imzekirina wan ez îro li vê derê me cihê kêfxweşiyê ye ji bo min çima ji ber ku ji sala 1996 heta niha berhemê min yê bi Kurdî ji ber ku ji sala 1996 heta niha berhemê min yên bi Kurdî bê navber derdkevin û hemû li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiye tên çap kirin. Ev yekem carê ku berhemê min yên bi zimanê Kurdî li Qamişlo hemû bi vî awayê bi rêk û pêk tên çap kirin. Ji ber wê yani cihê şahnaziyê bû bi rastî ji bo min ku ez bêm li Qamişlo li ser xaka xwe li ser xaka yani cihê ku ew berhem lê hatine nîvsandin.